Subtle Love, Ziaktu, Bearr Chhakchhuak, Chapter 28, Last Chapter, Ngay Thalengu o. Tingi a, Rasur thom ni in kasia, ka han chure ma ka in thing har fe chuan, Rasur noya kan lo tlan char ti ka she chuak. Lori kan tlan na hi adik mi alawanya, kan na turi tlan pel thui to lu tukanya. Ka thu soi ngai sak chu soi law, sia ang poin om law, kong chu uluk takin ena, rwala chu asur na sa em le ngal. Ka be ka phone la turin ka in tap chu, ka phone chau ni law, ka bek tak nyal po ka ak to law. Ka bek, kar chung chu ka thlek kwal ngala. Ka pai bau to, poi ka ti dilbara, vo in hian I thi to nge ngai, ka kuta hian I thi phot lo chuan thamwangin kom ve theidon law, Daniel nen. Lori kama changa chhuak tan swan arab thak dewania. Engthil nge soya lori kir le ngal ro. Ti theidang ka nei law. Ke le tur chuan ka chau che man mayang steering chu ka wa chu pui ve a kar turn turin thei top ka chwa ve ngal bok. Ke in turn turin tha ka tho a ani la in malam pan tumin tha tho ve boka a tir chang to khan nuam law ka ti to sa re ngani. Tiang hian om su ngoi makro tianga ko omsan chu nangma wang vekani hi engkim hi I thiam lo vekani chu wangin nang hi vo in ni hian ka ti top don che lori ti su thawat ro steering wan to bek ni in chu in kan boi vek to kar chunga kan pani chau om ma ila thin rim lo thon na nen bengong ang mai chuan kanin bia a kan tlan na la hi khoi nge ti ka she to law metal rod po ani to bok lo nen kar po a koi zok zok chin mangcha rap zeta min nuin a cheloya kara chang chuan a zwang chhuak tamai kalo hlau thong sa to bok nen ani mei chia le ngal kar chak ta katlana changa a zwang chhuak chu thin phudot du chungin kamel zui renga nilaw kamazo na chuan tlana turmu mal renga om to law thei to pa in thununin driver seat ta chuan ka thu pheya kar khal ka thiam chuang si law kar turn tur po in kalyam thaman to ang brake chu na dewin karab vaka omzia omsi law nilaw khonga yin car brake na shui zong zong lo chat vek to ka mi tui chu alwang zoi zoya thi mai kala du law thakhur zoi zoi chungin ka phun sepa ni e ka dam chuang nge yangai ta tiang ti po kala ngai to ngai lo chu ti turin kar tlan liam chep to achang chuan ka zwang thangala kanak le ban pya lama kalu ka so hai chap boka ka vel nok noka zol mani se kar tlan lai changa zwan thak chu anat ba ka kalum zui nok noka kading to mai do ne mo ka ti lain ka tlalyam tel don tamaya ka chelche ka ku chel tu anom ka ban le nak ka lu le taksa engkim mai hi anatin anangoi ngoi Jonathan mel ka mu chuan ka lom lu tuk hi ka chap chhuak theilaw a melan dan chang ringot po in a chang ti chu ka she thei a chalvela thisen jam chu alang kola ro asur na sabok si clearon tho chho vu ka melo ma ila Jonathan hian min thla selang chuan mun sang taka changa tla in kadam chhuak to don lo ti ka chiang ka hliam te hi anti zwalin ka sia engtin mai om lawang kala chho thwayang che a o ngai nat om ngai mi alo bok chuan a ron ti le tharo Jonathan tha tel ve kher che ka du lawanya Jonathan nunglama dinga silai ne na tin tu chu ka han mu ve thei Jonathan la chuan har sa ti mel tak chungin min po chholi chu atum ngar lori tiang em ma me chira phla ka ni hi ka ring phangai law chu po Daniel wang chawin tharo Jonathan tunbak chu ka soinon to lawang ani lo chuan helai hmuna hian ka that ve yang che u silai chu alot tamai Jonas POV ingati nge o dar ni le mini som paria tani to dilbara alaron thleng lawa rasura atang po ni mai the ma se kol taknyal po ala box si lawa Daniel zo ka ron lut lol khoyang e dilbara aron ti ngot phiang sen che hian aron thleng phei chu kotaron tho ngal ringota leichara chuan kei in ring bik lo chu ka tu sop noya khoyang e kan nu pui swai baw soi ngal wa ro ka tha ma che hian a thin rim zia hai ruar ani law ka kor o ma cha min po thaulo pa ma se engchung change a soi hi ka she hau law dilbara nen kanin mu na tur soya ka omdiam to wangin Daniel a che dan chuan customer dang te mit po ala tlang ngei maya an lo en chap hlome isoi omzia hi ka she law
min cham na po thlak pa in ka ti a du do min khoi reng tur hi ani bik lo tlat I thlem chua ka nilom ni khoya nge om soi va ro nia ka kawalom ma se tun thlengin ala ron kal lo chu ani hi ka maya chuan a ron nek le tur chu ka do mai thei to lo wangin kan nek let ve popa du tok mai chu ala tum lem lo eng thil chu nge mu thleng ni do soi su mela ala thin rim ta deu dewa ke pon engma ka shat big lo wang le ka thiam lo ni me lo min khoi ngot su ka ngai thei big box si lo nen dor chung po soi lo chuan kanin nek ta sia mai to bra u heta hian ngein ti Mr. Pentagon Mr. Bearr officer paniron lutin chief zok chuan Daniel ka nek le tur chia chu min ron khapa nek ta lo chuan ka kut ka da thlangal mai bok a chan chu thin rim ma sa ka ni lo tlat wangin chief engmani lo Mr. Daniel hian shaswal palwangin boina ron siam dewa iron kal to boka in lo ching fel mai donia ka ko siam chapa in kabul maya thin rim po ke mai tur mel putu chu ka mel le zau boka achunga engpo athlenga ni chuan ka that nga lang che a thin rim boka a tong kampo a du toi lo so thle mai keipo chu ka lo bu ve ngut ringota chu ta dor kongka achangin a secretary mei cha chu aron lut man mo hle a boss Miss Dilbara pa ne na changin koli donga chu nu churon kal phei dor dorin phone chu aron pe a deina la po chuan phone chu lo la ve mai in ka nek na thi chuak chu atwai pot boka nui ngor da chungin officer tenen a phone man zo hun chu kan lo chang chap shep tak chuan phone chu rei po angai thalaw chhuata chuan a pai dar chuaya man mo bak lengin akal chhuak ngal boka a secretary kal tur chu abana kalo chelwat bok enge thleng Miss Dilbara abawani ome mensuna omlawa hospitala apa muturina kalbok lawa mase Jonathanan Miss Dilbara chu tu emo inkara aphurti aron soya Miss Dilbara pa hne na alo soya azui ngal bokani ome mase ani po abyak theilo ngala a phone na changin awm na kan chuitir meka Miss Dilbara po a om nge hin kan ring bok kamit sul mai Daniel kha engwanga thinrim nge ani ka she ta chia Dilbara kalau ko ve bok nen abo chana hiamin pu deu tapani chia kha keila chuan ngai saklek lowin aron kalhun kalau ngak ve top boka mimol takani arun thlen har chuan achin sha tumalo ngai ventur kanya sin le Daniel Pentagon me win rasur kara arun zonga ni chuan thil diklo omti chu shathiam dai to tur kanya Mr. Bearr tuna thil thleng kha chief min shathiam ro boina kan tokin chanpuina po kanma mo mai thai ani nen hian lo soi dun ro u arin tla kanya Daniel secretary chu ka mela helam lo ching fel la ka du hle mai I thei ngem ka ti chuan a bu nguta keipo katlan chuak ve ngal ro asur na saphian maya asur ti shima ila dor chunga changa shat ngot ai chuan alo sur nem zo ka ni hi kara lutin Daniel atlan na oma karin lama chuan chaklu tukin ka in khal chuak ve ngal thui po ka tlan ma in traffic jam zara Daniel motor chu kawa mulhawa abul maya chuan kading ve ngala car horn chu na samang khengin a met ritwar twar bok traffic light a hring cha ti in atan chuak ngal wat keipo in Dilbara te omna asya anga in kazoi ve zel boka kan kalna mun chu engi moti tak hian ril runom lo na min nei tira Dilbara chunga engi mo thlengang ti hlawna hian minzer boy reng ta bok ka kau chwa ani a achunga engpo thleng se ka thiam lo vek ani anga kaleya ka mui thi ka to fu wang chuan ka twai zuka ka thiam lo ani na chan chu ani hi ti supin Daniel phak tum chuan speed ka ti sang bok Dilbara chunga engma thleng lo se ka du ani Dilbara POV ram noya khan lo thizok lo lo la a chaturania Jonathan po hian atwar lo tur alu thingin min ena nichina azwan thlak na lama khan a in tipem ve nual anyang rasur na sabok si in min tlak rengwang chuan min har sa a Jonathan an min von na po chu anale tel tel chien ram noi a lori thu soi chu min ti bau man tak zet ma seli til Daniel kha ka Chhakchhuak kan pani in ram noya kan bi ru ani kha khang thil kha ama ti vek hi ti na emni ai Dilbara nilawe khatyang khan min mel su ka thil ti an nimya lawanya ke chuan khang ho kha kalo mang tangkai ve ringot alom zalo zet hian min nui suka amit menga chuan min huat na le ke min tha achak zia bak mu tur om lawa
Jonathan thả vắt rồi chia lo ang maya he nu thu noi kun hi duem ni ke chu ni la ka thawang wang tuang ka thi pha na tur ni ai chuan silai chu met pok mai du bik lawa Jonathan le ke tan chuan van ne na thwa thum ang vela ni abyak na po she lo ang mai in Jonathan chuan a chla thi sen jam pong chol chol khopin min wan nget sau thunga Jonathan a har sa ti chu ka sia ma se khongai takin min thla su khongai in min chel thlat ro ka motor zwan thlak na kana bok nen chong po ka har sat ba ka hnoi lam hian na sat takin min ti tim boka tlamai to tura ka in ngai to thut phei chuan rem se chu cha hom ka chak tak zet ole I chau chhuani ro se he nu adam le don ai chuan nang po thilo lo zok mai ro a soi zo man chok ring lu tukin silai chu a ringal phuta a rang lu tuk chu ka react theilo zok kalung phu rang lu tuk thei se dom be hiala chak om Jonathan chu na chali tu ka meng zau thutin a meng zim ngal sai tamaya Jonathan a ming kalam zau chia a ron khu khera aka changin thi ron chuak tamai ka avek lo chau du eng angma se rei min chel thei to don lo ti ka sia ka cha chhuak ralin ka chap thei bok si lo Jonathan ne ro hlia motor chung po in a om ngai rengina oma a tha e ro azoi tel ti ka she thei min thla mai ro ka ti taringot ni chin lo khat chuan min thla lo turin ka ngen loma ma se tu na chuan ka ril ru ka thlak chiang hle to dei ne la thu soi ko oi lo ra ani hi Jonathan le zel chuan a tor ka rem ti lawa Jonathan chuan lu a thinga na atwar chung point min thla chu atum chuang lawa an lo thleng che panga har sa tak hian ron ti tham cha ka ma se ka thei to lawa ka thu oi lo ra wanga mi dangin an tor ve zel hi ka du lawa ti su I thi chu du ila a ti ra chang khan ka thla dai tuang che a kut thla ka tum chu a ron ti chang fana min thla mai ro har sa tak chungin ka ti chuak thei sham dik tak chuan ka shelu tuk deina la ngai dam dil me alawa kalmai chu ka she tak zet ma bak tam tak kala neya ka intiam na angin pasala nei po kala du'a ma se ka thei don to lo chu ani hi thok le khata lori chu arag ri chota deina mit khap kar lawa deina ka mu wang chuan ka a chui ka mu mangani empty po ka inzot man lawa Jonathan min chel na chu voi le khata adul thuta karak ve chot bok min chel thei to lawani ti amel na twar landa na chuan ka mu thei nang ngei po in ti na tu mani chuan ka thatang che ka ti kha thin rim ha se chil zet chuan ti a lori chu tha ngal mai tum ang shimin angonga chuan rek char ka cha chwa rwalin Jonas aron lang hlul man mo takin min pot chawa ka tla thei to lauti ka sha rwalin ka chapna sa zwa sawa Jonas chu ka kwa ngal vat bok ka thi don to emokatia Jonas chuan do takin min kwa a deina lero in a thin rim em wangin min ngai to law lori chu arek dang vek to lori meng po adik to lauti ka mu a ma se ka top tir bik law Jonathan Jonas min kwa na changin katal chhuaka Jonathan na twara le treng chu ka choi ka ngal vat ambulance ka wat cha u police anon thleng chop chil ngala alu chu ka kwa bet tlata ambulance ka turin anaute chu antir ngal boka deina le lori po an pot sang thei ta sham deina chu aron kal pok poka na zetin min kwa betin ka chip sama chuan a fo vong min kwa cha chu na sa thei topin ka ha dam ngal Jonathan hi chanhim sham ro ka ti tham chia ka akora chuan ka cham ngar ka nu na chanhim tu chuan dama phu ngoi ani ambulance chu ka wat che u ring leng long in au chuak chota min kwa chung vekin Jonathan bulmaya min chut nyam pui ngal bok twaro idam chuak tur ani Jonathan na twar rum ngut to chu akuta man sakin a me saka a mel vung bok katipal richuak manglo chuan kati supa ma se Jonathan chuan she phato anyang min ena Daniel thin rim to sa chuan police le midang chu ambulance ko thleng thoi tur chuan avin le twar chen Jonathan twar sham ro ka thu soi sha em ambulance chu ko phyang sen te che u hoile dorin a au ngeka Jonathan chuan mitameng to lo lekleka anabok nen akhu apiangin aka changin thieron chuak zel bok si thu ka pek chu Jonathan ka thu pek inhel do nem ni
Daniel omdan chu makati lek zok Jonathan chu chan hlau lutuk angmain a berenga ami china phal lova twa sham turin ati chen boka Jonathan ta ne ro thupek poni se zom momal ngaina omsi law atwar mekani si a una pa ngoi chan hlau angmain Daniel chuan ati har luizel thunga local ro Jonas chuan min pota keipo katal bik law Daniel an min pomna chang chuan katal chhuaka lori po police ten car lampanin an shwai ve mek bok shemna na tak mu se ka ti achan po keimin tha tum chu soilaw Jonathan apoi soime alo tu po ti na ta tum wangin Jonathan thu ka pek che chu isha em imit kha ching hausu thinrim ha se chil che thiana ti a ambulance ri ka sha dwalin ambulance ti chuan ka phun chhuak supa Daniel po na lo shanyang arun hoi vuta Jonathan chu asoi chele nga zat nangnu kha kanun le ka ta tur zong zong iti chevek lori ron aural chuan arun tan pheile tamai a che thut kha officer nu khan a chel nget man lawani ma na chutakara asilai a lai arun phoi tel boka alakal halo bok nen minron khoi tum zui chu Daniel an min lo posu tum na lama apeteka atla don tamai min tha chu atum ru tak zet kalamaron ondor chung po in silai chu aron lekman thau meli au chotin chu vele Jonathan na twar le dreng chuan alo pom thuta an pani chuan an tlaliam ta ni chu lori auri ring takin azui ngal zat boka ka angal vekin ka sia ke keima wangin Jonathan an anun na achan pha keima wang vekin engki ma thleng ka thiam lo vekani engkim hi Jonathan kadar ton tuna min dom tu Daniel chuan ati chuak sup ani po a chong ve ma ani chet ngai na po chu a shelo reng police tam takin an tlak na chu an ena andam chuakin an ring lo nga top asan pya lama tuipui lian tak rasul na sakar tui tam tak phone hlup nen silai ka na na twar tan chuan dam chua thei zia zang ani lawa ma se dam chuak turin ka du tak zet phiang sen cheu hian khoya nge in ambulance ko phiang sen po chu oma nangni haute she wangin kanuna mi poimo tak ka chan ti hi in sha em officer pakhatin an rang zong tura mi an tir lain Daniel thinrim in summan lo chuan akor oma chamin a mai si lo chau chuan amel rum ngal ula kapu kan ti palani tuna zong turin mi kan tir ngal do ne rasur hi a han ma chuan tui chhunga an lu thei lo mai theya officer chuan lo mel takina ti a padin na pya halo taka Jonathan tlak na chu melin kami tui luang chu ka shu zawa Jonathan min ron din nai ngal zat bok ka thiam lo vekani min ngai dam donia ka ti sepa Jonathan wangin ke kana a alaka ka in thiam lo em wangin Jonathan wang vekin Daniel chu ram sakol angmain a thin rimin anna boka Jonathan hi ata na poimo zia po ka sia keima angin tong tam lo ma se kanil em ma meichia angai sakmi alo wanga ka fiam na satlai te chu ka mitha aron lang warin hospitala Daniel le lori te thudun in kara vakal tura min ti lai te chu ka ngai to a chianang takin min en lo ma se chianang takin min ker ve to ka ni ti ka sia a azia adang lama arum ul renga chuti chungpon ka ngai na em thawa a chan chu aswal lawani ti ka shetlat local te ala thinrim hle ti sha takin ha changchal babap chung hian Daniel chamin ron pota officer kha akal tir lai ring ka lo shelaw keipo chu alama ka kalve ngal bok nget takin min ko a alung phu ka sha dral chuan na tak tora ni ti ka she theya ka mangai che ka chip sama chuan a fob sewa ro atlabang lo bok nen vot ka ti chu ka khur hlak to ba ka taksa hi na lo lai po lo kho signen min cham to a ka ban chu anal tu ka a khur dur reng maya ka thiam lo vekani min ngai dam ro I thu kha lo oi turania Jonathan hian engnat na ma atwa lo mai tur ka thanei zong in akora chuan ka cham tel boka ani pon nget le swalin min kwa ve bok I thiam lo ani law lunga su Jonathan hi athi mai don law aladam te ka chiang ani a thin rim chu a re lo chung po in kalaka chuan chongkam nem taka manga hei wang hian ani Daniel hi adang lam chaka ka mangai zwal tak em 4 months later kal chui du tak mo nakina hei aya bora ka zia huna kan pani in kan kal thei reng ania
Jonathan vuina a kal turin a in siam chu ka puya tai sui sakin ama chu ka mele zau chen alana renga ni ti ka mu thei chu tyang bokin keipu mani in huat na in ka khata engwangin nge Jonathan ai khan kalo thi jok mai lo ti te thleng chuan ka ngai to chen kal nge yanga ya ni tun bak chu kanin muto don lo a te chuak supa hadam lo ti shat takin ka chim zon vela chuan arun tho chuak hok nangpo in shemna ril ru kha da chala minzu yang che kha thil rap thak tak kan ton atangin thali la yam to a kan bo rak ton po in ram chung chau ni lo ram pon thlengin alwa khat veka mi te ti ala ni reng bok deine la company po a boy ve ma bok a chan chu lorry te nen an thodun wanga ni ma se thil thlen nu changi ro in deine lan lorry ne na an tho ho na zong zong ate top veka aswa swal wangin anu le pa te ngei po zak takin a omtira din mun cheberan chang hi ani top mai thaliam ta chung zong khan lorry le Jonathan te ruang chu zona ni a lorry ruang chu lunglian tak chunga an mu a police te soidan chuan an tlak na akhan wandwa ya changin lunga atani oma a me mu tlak po omlowin atlana ni Jonathan ne ro chu tun thlengin arwang an la mulawa thlama za khan a voina na yan tum to a anu le paten ma se de nia lan ala thilauti in voina hun mana phaltat lawa anu le pa pon rang mulo na na chu anlarin ve tlat wangin voina hun po manglowin kanjong chun zom zela ma se are toklok ni bermaye Jonathan nu le pa te chuan thunai tulam ronin she tak chungin voina hun chu vo in hian manan tuma arwang tak ngal po mulawa mani fashin ngei thla chu harvia wange deinal pon abeidun san tangi voina hun an nei to don ti ashat po chuan engma soiboi to bik law a chung ril take ro chuan ala pum lo zia ka sha a ama sa phe kha chuan voina hun man kha ala phal lo wangin boina asyam pha hialani kha ni tin zan tinin atan alo hlut sia soi china an pa ni in pu ang takin om ngai lo ma se una pa ang maya angai chin thu te chu asoi tam berani angai thu soi chuak ngai lo ma se achung chang soi chuak le no zela achang phei chuan men son kota Jonathan an engtik lai mai po alo zoi kwal na chin kar kha a khal kwal cham chen deini ala mi za sha changtan chuan makti na chen tam taka oma Jonathan ai o turin tu ma la ka tum to lo boka ama lirin office po ain khal thleng to thin Jonathan anu le pa te point min mutel ve du lawang tu na chuan keima wang ve ka ni sia thil thleng zong zong kha ka thiam lo ve ka ni ibula ka om hi in thiam lo na kha nei to lo la ka du khop mai atop na ngai dam del turin ikal zok turan lom ni ka byang ton ton na domin min kwai dak dewa ka moi ron fop zoi zawin nui lui suk ma se ke min ti phura tum wang chawani ti ka sia insiam vero le zaidam du pati in min fop le a keipo thochwa khokin kalau bu ve ngat bok ka ngai dam dil thei hun nung ber po ka tlan cha sanang mo nilaw keima ngei ngai dam ka di lang ka thom no chu thlakin deinial po engkim adum ve ka in bel ka pa po adam chato a kan bho rak wangin ani po alawin thiam lo ve em bok Jonna Sazara ke mani in nge ya a omle to a daina le jem se ro to thale do soi wangin jelan tang to a deinia la lo yar chalu tok chu omlo se kapa po thare lo te ala tanga nga a chan po court ma a do to lo soi wanga ni inal lu tok ka mangai che tak tak mo inui mel ka mu lo na re to lu tuka dar thalang ma a ka in en chuan nunglama changin min lo ko a ka kut chu alek ka nga kanin hual na zungbun chu thlekin a tho haka boru khi refil deu se in nei na chu kan ngai to chadon ya thil thleng ani le ta noi bok nen Jonathan kan zong reng boka kapa court nen hun tha om mang lo ba ka Jonathan lo le thut takin ti chu kan ngai to reng wangin in nei po kan sun hla ta ringota a chan po deini alan kanin nei huna Jonas nen mo pa chana man atum ru em wanga ni ma se ton thlengin kan mu zau ta si lawa ka mangai che inherin amoya chuan ka handing di hli pa ka fo ve ta bok ti chuan Jonathan te in lama chuan voina huna vatel ve tur chuan kan chhuaka kan thlenga voina hun po an mangngal molmola anu phei chu a chap chhuak a chap thei bok si law ka khongai lu tuk chu ka mitui lo tling ve pam to pudeinial in local ve ni mo kan valom em
Jonathan pa le nu chu an run thleng phei ve nga la Jonathan te chuang kwa hi an re thei ho lo adu chuan tlangwal then khat angin nileng chhak pon mu mai ma se an ngai lo wang ti tur vela ho sa ve tho chu an ni hi ma se Daniel la hnuai driver ni kha adu tlatan ti a anu le pa te soidan chuan o kan pui hwal dilbara nen kan ron kalani hi mamo te in nei em Daniel chuan amu diklo em chu thlakin pa ngai thei ang ber chuan lo chang zuya chuti rwalin anu zok chuan ka kotorun hum tom ngal veka Chhakchhuak in sum takin min en bok nangma hi mo dilbara chu lomhmel tak hian anuya angai na shelawa anui lai ke en chuan a thole hak thilmin soipui du anei ni om takina oma kan pani in Daniel le apasal te chu kan kalsan ri ka fa pa khan a mangai chi asin a mela chuan ti derna pakhat ma omlo makka ti bok kapi I englo dilbara chu kanya mase keima lo midang ani lo mu ai nangma nge hi ni ilandan engkim hi adik vek nangma nge hi ka fa pa mangai chu ini soi chuak lo ma se iti hlima sin avoi khatnan tak me upmangai nei ve a soi chu arem si lo I khel na chuma akuti chel sak thu po min shil takasin Jonathan nu thu soi chuan makmin ti tir em wang chuan chan maidan tur po chu ka shelaw makti in ama chu ka en ringot Pentagon mensona ka taxi chunga chuan tangwal la thalai deuh hi alo lut ngal thur Pentagon mensona mo tangwal naidil do nem ni tungei ni renga Pentagon menson chu tinge kalidu a kata na thil poimo tak chulai hmuna chuan a om ngainat omlo zet chuan a ti hmoka chu naidil do nem ni Mr Pentagon chu miro pui takania engei ming ni ve renga Jonathan atop ta